Igitondo cyiza mwese turi kuwa mbere w'itariki 27 y'ukwezi kwa mbere 2025 no munsi utangira icyumweru no munsi mwiza ku bantu benshi mugiye gutangira akazi kanyu ariko no munsi w'amakuru asa naho adasanzwe ku bantu mwagiye mukurikira situation cyangwa ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo nje kuganira namwe ni iki? Icyo nje kuganira namwe ni ifatwa rya Goma yaraye mu biganza by'umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Goma bidasubirwaho ubirimo iragenzurwa n'abarwanyi ba M23 guhera mu ijoro, nibura guhera mu masaa 7 y'ijoro kugera ubu ngubu nta kirahinduka, ahubwo bigenda bihinduka nuko M23 igenda irushaho gucleaninga umujyi no kuwusikaninga nkuko babyita, iwugenzura kurushaho. Byagenze bite rero kugira ngo M23 igenzure umujyi wa Goma? Parcours cyangwa urugendo rwo kugira ngo imirwano ibe kugera noneho M23 igenzuye umujyi wa Goma byagenze bite? Abantu mutakurikiye cyangwa mutabonye umwanya wo gukurikira neza ibiri kubera muri kare agace, ubundi reka mpere kubijyanye n'icyitwa ultimatum cyangwa se inyandiko mpuruza cyangwa inyandiko igitaraganya yavugaga yuko M23 itanze amasaha 48 ku ngabo za leta nabo bakorana bose kugira ngo ayo masaha 48 babe batekereza ku buryo bashyira intwaro hasi